agiye hariya yarari hariya. Leo FARDC haiko inapigana tena, hapana. FARDC haipigani tena. FARDC nagiri kurwana. Kuna bakia tu bazalendo ndo bako banapigana tu. Siga bazalendo ni bazalendo tu. Na bazalendo gusa bako banapigana. Masasi kiisha FARDC haitatupatia hata masasi. Masasi yashize FARDC na kiisha tukienda kulomba FARDC masasi inakatala. FARDC na haitatupatia masasi. Tunajiuliza, tulikwibaza hii politike ni politike gani? Hii politike ni politike vraiment tunalegrete sana. Leo hii turicuza vita ilishinda ya wazalendo na adui. Ati uyu munsi intambara y'abazalendo na M23 yiriwe, urugamba rwari imberenge, urugamba rwa Ramagasa, ati urugamba rwiriwe. Adui alitokea Kaziba, adui yavuye Kaziba mpaka Rurambo, agera ni Rurambo. Rurambo ni kubilima bya Luvungi, yulu ya Luvungi. Ati Rurambo ni mu bisozi ya Ruvungi, hejuru ya Ruvungi. Kubilima ya Lemera pale msheferi ya Bafuliro. Ku misozi y'Iremera haruguru mu Bafurero. Leo adui alikamata Rurambo leo. Adui yafashe Rurambo. Adui analala Rurambo na Uvira ila deja tombe. Ati ubwo niba adui yageze Rurambo, Uvira yabaye tombe. Uvira inakamatiwa na adui tena. Kageze kwa Mucepe. Maisha Patrick ageze kwa Mucepe kabisa. Mayuri yumvute. Uri yumvute. Reka nizere ko mumeze neza abakunzi ba Nino TV ku biganiro tubagezaho ndetse n'amakuru tubategurira. Tuje rero mu makuru ya update, mu makuru agezweho mu byukuri ahangaha kuri Nino TV. Turi mu gitondo cya tariki 31 ukwezi n'ukwa karindwi 2026. Mu byukuri defense yose ngo babyutse basanga ni imirambo gusa. Rurambo tombe, Kimete, Kabanju tombe. M23 haba muri ho plateau ya Fizi, ho plateau Mwenga, Uvira tombe. Tuje kugaruka rero mu byukuri kuri ayo makuru, tuze kugaruka uburyo turagaruka ku mugenerali autoproclamé bita Derife Karembe Ngomanzito. Uyu Derife Ngomanzito akaba yarashwe, yarasiwe muri axe bita Kabanju. Turaza kubigarukaho, ariko nanone tuze kureba uwo bita James, ni generale autoproclamé James Fieka Aduyi, nawe uburyo mu byukuri uru rugamba ariko rubona ati bitu binaribika kinawaka, tutasaidiwa na nani? M23 inarudia, M23 inaenda kamata Uvira tena. Urumva rero ko na makuru mu byukuri usabwa kumva aho uherereye hose, ariko tuyifuriza saa sita nziza, igitondo cyiza, umugoroba mwiza ndetse n'akazi keza bijyanye n'imigabane gitandukanye utwumviraho. Icyo usabwa ni ugukora subscribe cyangwa se abone kuri chaîne ya Nino TV. Nyamuneka jene kuzuza 65,000 ugakora like ndetse na video zacu. Nyamuneka mushireho like tuze tubabwira izi nkuru uko gahunda zimeze. Reka duhere ahangaha, duhere kwanza kuri tere y'imirwano. Reka wumve ahangaha kwanza. Tolamsa siyo munda tu ibintu byabiha kabisa, byabiha M23 gwata Rurambo. Ati turabasuje cyane, ati muri aka kanya ati M23 imaze gufata Rurambo.
muzinosa abantu kutibita tulimo kera twahunga twola kumigazi yendolera kabisa hali yosha abantu bilambagera Rurambo kandi igitweshi boro kera twahunga kabisa yo hali ho zinosa. Ati niyo gahunda ihari. M23 imaze gufata Rurambo, M23 imaze kwinjira Rurambo, M23 imaze gufata Rurambo. Ati rero turimo turababurira ko Rurambo imaze kugwa mu maboko ya M23. Rurambo imaze gufatwa na M23. Rurambo rero ni haruguru neza ya Uvira. Ntacyo kubaza, ntacyo guperereza. Rurambo ni ruguru ya Uvira. Amakuru rero ejo Rugabo yaranditse ati FARDC, FDNB and Wazalendo ati na FDLR ati Kimete, Kabanja, Tombe. Urumva ati Kitumba, Emirimba, bonjour. Urumva ati Musi Rurimba ati vive MRDP bar M23. Urabona ko rero ibintu hariya nicyo bita kinawaka. Jambo Papa Michele. Papa Michele amakuru. Nifika adui na kusalimu tena. Sijui huko kwenye mpo mnashinda namna gani. Ati nifika adui ugusuhuza ntago tuzi ngo aho muri aho mwiriwe muti. Vraiment Papa Michele tunalegrete sana. Ati nukuri Papa Michele twebwe turicuza cyane, turimo turaregereta, twebwe turimo turicuza cyane. Tumehuzunika sana Papa Michele. Dufite agahinda n'akababaro. Nisaidie hii sauti yangu. Uitume kwa kila mkubwa yeyote mwenye anapatikana pale Kinshasa. Mbabarira iri jwi ryanjye uryohereze kuri buri umwe mu bayobozi bari kugaragara hariya mu mujyi w'Kinshasa. Autorite yeyote umuyobozi uwo ari we wese uboneka Kinshasa umuhirijwe. Mtumie sauti yangu umuhe iri jwi ryanjye ni ngewe General Fiekadui. Fiekadui aisikie sana. Aryumve. Mkubwa yeyote asikie sauti yangu, batumie sauti yangu basikie. Vraiment tunalegrete sana kuona fasi za mingi adui ndo anazikamata. Ibice byinshi ubu ni adui wabifashe na M23 wabifashe n'amadubu. Uvira, Fizi, Mwenga, fasi za mingi. Uvira, Fizi, Mwenga, tibice byose ni M23 na twirwana babirimo. Ni adui. Fasi za mingi ni adui ndo nakamata zile fasi. Ibice byinshi byo nkubwiye Uvira, Fizi, Mwenga byose ni adui wabifashe. Tunauliza kweli adui ndo anakuwa wa mingi kushinda sie Bazalendo na FARDC? Ati turibaza koko FARDC haiko napigana tena hapa. Bazalendo ndo bako banapigana tu. Ni Bazalendo tu ndo benye bako banapigana. Masasa kiisha FARDC haitatupatia hata masasa. Katwumve FARDC leo FARDC haiko napigana tena hapana. FARDC haipigani tena. FARDC nagiri kurwana. Kuna bakia tu Bazalendo ndo bako banapigana tu. Kasiga Bazalendo ni Bazalendo tu. Na Bazalendo gusa bako banapigana. Masasi kiisha FARDC haitatupatia hata masasi. Amasasi yashize FARDC na kiisha tukienda kulomba FARDC masasi inakatala. FARDC na haitatupatia masasi. Tunajiuliza, tulikwibaza hii politike ni politike gani? Ni politike vraiment tunalegrete sana leo hii. Turicuza. Vita ilishinda ya wazalendo na adui. Ati uyu munsi intambara y'abazalendo na M23 yiriwe, urugamba rwari imberenge, urugamba rwa Ramagasa, ati urugamba rwiriwe. Adui alitokea Kaziba. Adui yavuye Kaziba mpaka Rurambo. Agera ni Rurambo. Rurambo ni kubilima bya Luvungi, yulu ya Luvungi. Ati Rurambo ni mu bisozi ya Ruvungi, hejuru ya Ruvungi. Kubilima
milima ya Remera pale msheferi ya Bafuliro. Ku misozi y'Iremera haruguru mu Bafulero. Leo adui alikamata Rurambo leo. Adui yafashe Rurambo. Adui analala Rurambo na Uvira ila deja tombe. Ati ubwo niba adui yageze Rurambo Uvira yabaye tombe. Uvira inakamatiwa na adui tena. Uvira yafashwe na Uvira inakamatiwa gisi Rurambo inakamatwa. Deja Uvira inakamatiwa tena. Uvira yongera afatwa na none. FRDC haiko napigana tena, haipigani tena. FRDC nagiri kurwana. Bazalendo ndio bako wanapigana tu, bazalendo tu. FRDC haipigani tena. Tufanye nini? Tukenda lomba masasi FRDC na katala. Kutufukuza saa vile imbo, wanatufukuza saa imbo, haitutaki kutuona msura bazalendo. Aseme hatutaki bazalendo, hatutaki kuona bazalendo. Hakuna sasa yenye banatupatia, hakuna. Bazalendo bako banapigana. Usikie tu Papa Michele. Nani atusaidie? Nani baba wa Kongo atusaidie? Nani baba wa taifa ya Kongo asaidie Kongo? Mbona bakongomani tunateseka sana? Bakubwa yetu bako mnini? Habaoni kwenye inchi naenda? Inchi yetu naenda. Inchi naenda. Yugu chajie. Deja. Gisi Rurambo, adui anakamata Rurambo. Na hapa Uvira tena adui deja nafika. Uvira tena naanguka mikono ya adui tena. Ati ubwo M23 yamaze kwinjira Rurambo Uvira irongera afashwe na none. Ati Uvira yamaze gufatwa. Uyu ni generale autoproclamé bamwita ngo ni James waba James Fiekaduyi arimo aje kubika Uvira. Fikisha hii habari kubakubwa basikie. FARDC haipigani tena huku. FARDC yavuye mu rugamba. FARDC haipigani na haipendi kuona sura ya mzalendo. FARDC ntagiri kurwana nta nubwo ishaka kubona isura y'umuzalendo. FARDC hapendi kusikia mzalendo anakuja lomba masasi hapa, anamfukuza toka. Saimpo. Uvira tena inaanguka. Sasa siye bazalendo tutaishi wapi? Na rahia yetu itaishi wapi? Tutaendelea tukukufa tu. Nani baba wa taifa? Nani baba wa Kongo? Asaidie nchi yetu ya Kongo jameni. Uwo rero nuwo bita James Fiekaduyi. Urumva rero uwo James Fiekaduyi agahinda kamwishe, agahinda kamweguye. Ati M23 ifashe Rurambo, M23 ifashe Kimete, M23 ifashe Kabanja. Urumva ko wazalendo bahuye n'icyo bita umuriro. Wazalendo bacanganyikiwe kwinjira Rurambo ku munsi w'ejo. Byatumye uwo bita generale Hamada yagerageje kurwana biranga, agerageza gushimaho biranga. Mu by'ukuri ariko ngo M23 uburyo yinjiye Rurambo ntibisanzwe kuko ngo barabyutse basanga defense yose ni imirambo gusa. Tugiye twumva Rurambo tombe. Yakoze operation saa 9 z'ijoro. Ni operation yakozwe n'abakomando bawa makaske kuko urumva bakubwira ko ngo abafashe abinjiye Rurambo baturutse Kaziba, kandi Kaziba murabona ko Kaziba uva Kaziba ukaza ukanyura ruguru ya za Rubarika ukakomeza ukagenda ugapenetra kugeza ubwo yinjiye muri iriya nzira yose ukagenda ugafata Rurambo. Urumva rero ko nubwoba nicyo bita ngo ni panique totali, nubwoba hariya muri kiriya gihugu. Mu by'ukuri ubona ko M23 nyuma yuko twababwiye ko iri mu misozi ya za M23 iri mu misozi ya za Mitamba, hejuru Mitamba za Kirungwa, nkababwira ko ubwo iri kureba kuri Poro Karundu. Niba iri kureba Poro Karundu egari ko rero ivumbi rigize gute, egari ko ivumbi ritumutse. Niba iri kureba muri iyo misozi iri kureba Uvira i Burundi iri musi mu by'ukuri i Burundi iri mu kabande, tukakubwira ko ivumbi rimaze gutumuka. So operation rero reka njye muri operation kwica Delphin Ngomanzito. Delphin Ngomanzito yarasiwe ahantu bita Kabanju. Mu by'ukuri rero Kabanju ni mu matware ye hariya hehe, hariya muri axe ya za Fizi. M23 urabona ko irimo iragenda kabisa, wagira ngo ni kamyo yacitse feri, nta muntu kuyihagarika. Irimo iradivasinga ku buryo buteye ubwoba, irimo iragenda igamije
kubabaza icyo bita aduyi, igamije kuteketeza aduyi, igamije komboreza aduyi hariya yakubiswe cyane. Bakubwira ko force zarashe General Delphin Ngomanzito ngo zamuturutse ibumoso, ngo yarari mu rusisiro mu gihe bari biteze ko intambara ibera hejuru mu misozi, ngo yaje gushiduka ibumoso bwe neza mu rusisiro, ari amasasa ari kuvugira agiye kwideplasa, ngo aba ararashwe. Niko amakuru ari kubyemeza iby'urwo rugamba rwahitanye General Delphin Ngomanzito. Ubona ko M23 irimo iratsa icyo bita umuriro ahantu hose mu bice byose, kandi bakakwereka ko iyo urebye kuri map cyangwa se cartography ukareba ibice nawe M23 iri kwerekeza, urabona ko urugamba rwamaze kuba icyo bita amagasa. Niba uyu James Fiekado niba M23 ize gufata ahantu yatangaza nawe agasohora audio yerekanaho M23 igeze, yerekanaho M23 yafashe, bigaragara ko uyu James Fiekado batakimwumva. Nawe kutamwumva kwe akavuga ati nanjye bazajya bafata ahantu nze ngirene nzeme n'umuceri. Amakuru arerekana ko uyu James Fiekado yaba ashaka kwiripotinga, ariko mu gushaka kwiripotinga kwe akabura hamenera, yamara kubura hamenera agatangira kujya akora audio zigaragaza uko urugamba rumeze, zigaragaza iki, kugira ngo anytime nagira ngo araje azagire gute bazamwakira. Ahangaha haravuga ngo fasi zote hapa aduyi, ngo M23 irimo abataka ari benshi. Oya, M23 ntago ari benshi, ariko ifite icyo biti kibamfasha cyahamuye abarundi ubu tuvugana nta murundi uri kujya kuri tere y'imirwano, babaye nka FARDC nabo urugamba bamaze kurutinya, kandi nta kintu cyatumye batinya urugamba nuko M23 hasi ku butaka irakomeye, ariko na Air Force yabo ikinyugunyugu cyabo kimeze neza, ikinyugunyugu cyabo kirimo kirakora akazi hejuru, abo ku butaka bararasa, ariko n'ikinyugunyugu cyabo kirimo kiragenda kabisa gikora akazi neza. Ubona ko ni ikinyugunyugu cyahamuye abarundi, ni ikinyugunyugu cyakuye FARDC mu ntambara. Abazarendura batagira ubwenge bapfa nk'ibimonyo, bo barimo bararira bakaboroga. Aba bakamama bo urugamba baruvuyemo. Aba nani uyu Ndera, uyu kinani Makanaki Kasimbira John, we ubona ko ibyo yatangaje ari kumwe na Andre Byaduniya. Urabona ko n'ubundi urugamba bari bagize gute, urugamba bari baruvuyemo. Abantu baribaza ngo M23 kuba yageze Rurambo bisobanuye iki? Bisobanuye deja ko Uvira imaze kugwa mu maboko ya M23. Isobanuye ko Uvira neza iyo nzira yose tugiye kongera gusubira kwa Mucepe, tugiye kugenda twitegereza uburyo abarundi M23 yagize gute, yamaze kubacabayingisha, buryo M23 yamaze kubacanganyikisha, ivumbi ryagize gute, ivumbi ryabatumukanye. So mukomeze rero muze hano kuri TV Wacu Info, mukomeze muze kuri Nino TV, aho hantu hose tugomba kubagezaho amakuru, mukora subscribe, mukora like, mukora share, mugira kabisa mushyiraho agakumwe. Imana ibarinde, ndabakunda cyane rero, yari umungu wanyu Mwana Ndaki.